Prošlo je 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sporazuma koji je ovoj zemlji trebao ponuditi mir, prosperitet, pridruživanje NATO, Evropskoj zajednici. 25 godina kasnije to se nije dogodilo. Razlozi su različiti i mnogostruki. Oni leže i u onima koji su zamišljali taj ugovor i u nama samima koji živimo u ovoj zemlji. Neki Dejtonski sporazum nazivaju ludačkom košuljom i to nije bez osnova. Međutim, u toj luđačkoj košulji žive zaista i neki luđaci. Ne bih da uvrijedim svoje sugrađane jer sam ja jedan od njih, međutim, lako je prebacivati odgovornost na druge. Lako je govoriti kako su neki drugi krivi za nešto što mi sami nismo uradili. No, međutim, 25 godina kasnije, evidentno je prije svega da mirovni sporazum nije mirovni sporazum, nego je klasični prekid paljbe. U ovoj zemlji mir nikada nije nastupio. Ovdje je nastupio prekid oružanog sukoba. Ovdje su ljudi prestali da pucaju, ubijaju, bacaju granate jedne na druge i prave masovne grobnice i masovne ratne zločine. No, međutim, mir ne bi mogao predstavljati samo puko odsustvo ratovanja i oružanog sukoba. Mir predstavlja zemlju u kojoj je prosperitet, u kojoj se ljudi druže jedni s drugima, u kojima rade na zajedničkoj dobrobiti. To se u Bosni i Hercegovini ne dešava. 25 godina kasnije dvije su izvjesne stvari u Bosni i Hercegovini. Prvo, da je Bosna i Hercegovina duboko podijeljena zajednica. Zemlja u kojoj su ljudi podijeljeni na svim mogućim osnovama. Na etničkoj, vjerskoj, religijskoj, društvenoj, socijalnoj, bilo kakvoj zajednici. Ponekad mi se čak čini da izmišljamo stalno nove načine da se podijelimo, da održavamo taj konfliktni potencijal, da ono što se dešavalo u prošlom ratu i prošlim ratovima još uvijek traje i da ulažemo enorman napor da održimo taj konflikt, da se ne ugasi ta vatra našeg sukoba. S druge strane, Bosna i Hercegovina je jedna nefunkcionalna zemlja. Bez obzira na sve, bez obzira koliko je voljeli ili bili patriote ove zemlje, jasno je da ono što imamo sada i ono što je, čega su fundamenti stvoreni u Dejtonu, zaista ne valja i da se treba mijenjati. Činjenica da to nismo promijenili 25 godina donekle leži i u onima koji su stvorili taj mirovni sporazum, jer znate, kad nešto naprave, onda im je teško prihvatiti vlastite greške. S druge strane, mi živimo u nekoj iluziji da će stranci riješiti sve naše probleme i da će doći neki magični čarobnjak iz Amerike, iz Rusije, iz Njemačke, iz ne znam odakle i riješiti probleme koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini. Licemjerno je to. Licemjerno je da mi sami mislimo kako radimo sve sjajno, a da su svi drugi pogrešni i da će problemi koje ima suvremena Bosna i Hercegovina nestati preko noći i biti riješeni. Ne, to se neće dogoditi. Neće se dogoditi uglavnom zato što u današnjem geopolitičkom svijetu i svijetu političkih odnosa u društvu, u našoj civilizaciji, oni koji su izvan tvoje zemlje obično ne misle o tvojoj zemlji i iluzorno je očekivati da oni koji su stvorili Dejton su ga stvorili za nas, jer da su ga stvarali za nas napravili bi ga sjajnim i savršenim, a ne bi ga napravili potpuno besmislenim kakav je bio tada, tako i danas. S druge strane, mi 25 godina kasnije nismo gotovo učinili ništa što bi ovu zemlju pomjerilo naprijed. Da smo 25 godina, dan za danom, godinu za godinom, barem nekuda napredovali, 25 godina kasnije napravili bi makar nešto od ove zemlje. Nažalost, ova zemlja danas je jedno društvo iz kojeg ljudi odlaze, ljudi u kojem mladi ljudi ne osjećaju nikakvu posebnu perspektivu, ljudi u kojoj stari ljudi koji su 40 godina radili, uplaćivali u penzione fondove, žive na granici egzistencije jer imaju 300 maraka penzije. Zemlja u kojoj je diskriminacija koja je stvorena u Dejtonu zagarantirana Ustavom i svim zakonima Bosne i Hercegovine. Zemlja koja za 25 godina ko zna kakva će biti. Ja bih volio vjerovati da će biti dobra, volio bih se nadati i vjerovati da će biti bolja nego što je sada. Međutim, nažalost, ja vjerujem da je nada rezervirana samo za one koji nemaju ništa bolje u što bi se pouzdali. Sve što ostaje građanima Bosne i Hercegovine da se nadaju, jer oni
i njihovi politički i društveni reprezenti i lideri ne čine apsolutno ništa da se to stanje popravi. A stanje se popraviti neće samo od sebe, niti će samo tako ova zemlja postati prosperitetno društvo. Mi živimo u nekoj iluziji da ćemo se jednog dana probuditi, da ćemo biti članovi NATO saveza i Europske unije, da ćemo imati ogromne plate, da će ekonomija rasti i da će sve to se preko noći dogoditi. E pa, to se nigdje ne dešava preko noći. Ni Njemačka, ni Japan, ni Amerika, ni Danska, ni Holandija, ni Norveška, ni Švedska preko noći nisu riješili sve svoje društvene probleme. Međutim, ono što nama esencijalno fali smo mi sami. Mi sami sebi falimo. Mi falimo sami svojoj zemlji. Ovoj zemlji nedostaju građani, nedostaju njeni građani, Bosanci i Hercegovci. Bio sam u puno zemalja, 40 zemalja na svijetu. Bosna i Hercegovina je sigurno među najljepšima u kojima sam bio u životu. U njoj sve imate, na 200 sa 300 km od prirodnih ljepota, kulturne baštine, bogate historije, fenomenalne hrane, sve ćete naći u Bosni i Hercegovini. Ali nećete naći Bosance i Hercegovce, jer ih naime sada nema ni u Ustavu. Ironično i tužno zvuči, ali ono što mislim da zaista nedostaje Bosni i Hercegovini su njeni građani. Ljudi koji će ovdje živjeti, ljudi koji će od ove zemlje napraviti svoj dom. I ne govorimo o nekakvoj iluzornom življenju i preživljavanju i životarenju. Životarenje je tužno, život je sjajan. Oni koji nisu mogli dočekati, nisu željeli, nisu mogli da učestvuju u tome, već su odavno otišli iz Bosne i Hercegovine i ja ih ni najmanje ne osuđujem. Naprotiv, mislim da svako od nas treba živjeti tamo gdje je za njega najbolje i najprikladnije. Ali bez svojih građana, bez ljudi, Bosna i Hercegovina neće moći živjeti, niti opstati, niti prosperirati. Ono što nam je potrebno su ljudi koji će pronaći ovdje svoj dom, koji će naći svoj život i koji će gradeći Bosnu i Hercegovinu graditi svoj život, a ne ljudi koji će navijati za reprezentacije susjednih zemalja, ljudi koji će se radovati smrti vlastite krave u nadi da će crknuti i 2 krave komšiji, jer tako je priča pretkazala, ljudi koji će biti smireni, staloženi, voljeti svoju zemlju i nadvladati probleme iz prošlosti. Bez toga ove zemlje neće sigurno biti. Jer ovu zemlju ne čine ni Sarajevska čaršija, ni Mostarski most, ni Vrbac koji protiče kroz Banja Luku. To su samo ukrasi na ovoj zemlji. Ovu zemlju čine ljudi. Ljudi koji će u njoj živjeti, ljudi koji će je urediti, napraviti da bude lijepa. Kao što mi lijepo kažemo, lijepa i gizdava. Da, to je Bosna i Hercegovina. No, neko vrijeme mi smo odsutni iz nje. Mi, Bosanci i Hercegovci. I ne mislim ja tu na nekakvo taljenje konstitutivnih naroda, nekonstitutivnih naroda, građana i ostalih. Međutim, zamislite se samo nad ovom konstatacijom. Naš Ustav cijelu jednu kategoriju građana, naših komšija, susjeda, frizera, prijatelja, zove ostalima. To ostali je jedna od najboljih riječi koja pokazuje meni koliko današnja Bosna i Hercegovina nije dobra zemlja. Zemlja koja nije dobra svojim građanima, ali zemlja koja ne može popraviti samu sebe. Tu zemlju mogu popraviti samo građani Bosne i Hercegovine i niko drugi. Stranci nam mogu pomoći, ali on će uvijek štititi svoje interese u ovoj zemlji. A u ovoj zemlji žive Bosanci i Hercegovci koji su trenutno ili odsutni ili su zaspali. Iskreno se nadam da će se što prije probuditi i nadam se da ćemo zajedno, i ja sa njima naravno, jer sam i ja jedan od njih, od ove zemlje napraviti mjesto iz kojeg ljudi neće odlaziti, u kojem će ljudi biti sretni i sretno živjeti. Pa možda se neko i vrati iz te Njemačke i Austrije, ko zna.